لنباش کدان هیچا ام برنامه این تو ویژانی بورنه وی برنامه مده خلکا چیترو نهیرشوه ناو و پاشناف رو نهیرشو دیروکا دایک بونه سال 1985 میردین دیروکا تبلی بونه سال 1999 میردین دیروکا شهادتی 25 جوتمه 2013 عفرین گنده دیوا بلی گدان هیچا هفرین رو نهیرشوی قالا بر خدا نو تکوشنایی بکن ورن ام به هفره گدار بکن لسر آخا ولاد هر پاکروانک دبی رمز تکوشینه و جنیفشان را دبی دروکه کو نایجی بیر کرن هر پاکروانک با آرمان جوالاتک سرفراز آفراندنی و دیجی دوزو تکوشینا شورشگرین کردستانی جبو ولاد دبی رومت و هزا برخودانی رونی دبی به پاکروانی هوری روناهیان و دما کو دوزلما من تابوری هات چیکرد به تایبتی جی بلوکار هوا رونایی را شو چه بو یعنی ناس کنه میجاره یکمین ور بو دما ما هوا رونایی را شدید راستی جی یعنی د انسان ده هیجانه کی دعوا کرد بلکه جبو میجه هیجانه کی بو برجاره یکمین چون دنیا جای کیوسا جای کی جبو من پر جدا بو يعني دامجو مع ناسكر صوتنا أول العفرني مع ناسكر أول ملجن درسي دا كارو خباتي خادي كر يعني مركزي دا جدي كر صار 2013 مع أو ناسكر ودامي ذاتن هو جمع العفرني نوجه جندرسي وك ناحية قمتاني ما بو ريفبري ما بو سمال ساكني كار ناحية دكر كار جبهة دكر ذاتن جبهة بو بخواد جندرسي بجبهة الناس داد ناسكرن ذاتن ناسكر ما ود دامي أو بو 2013 دسبيك 2013 هو جمع هفری روناهی را شو جنا تکوشینوان کو جباجار میردینی به سال 1985 ده چاوی خالجیانی ود که دبی ریا روناهی جبو زارکن ولاتین خواه هفری روناهی به پر خواه خلکی کو برد دا سر ملین خواه و کنی لسر روچ که ده چاوین ده برقین ده هیویا سرکفتنی نوجن دکر دجیان دا طایبت یعنی یکی که هول روناهی را ندا نستان دا نین بو یعنی اوسا پر ابو فعال بو دجیان دا مورالی بو راستی جی هم دواره بردوزی دا هم دواره ریخستنی واره پراتیکی دا من پجاندنه کی پر افدید یعنی ما بحثی بیرانی خواد کرد گو اشته یعنی دما انسان ده چه بخواد ده به فرماندار بخواد بره و ده به پر جدایه اما هنک يعني دكوشولين ظروفين رحطة شخصيات برناية بجاندن فاود همين من دهوال روناهي دا راستيجي أو رحي جن بجاندن من ديت يعني والقنتيا كي وصا تيدا هاتبو آواكرن لدي صادم اللي مورال معنويات حناكين خدا راستيجي مروف إلهامك يجي دقرت سلا روناهي ريش وقتي من ديت براسوسا من قلت يعني هيجانك إنسان هذا شيء فكر بصا هاي بصا جديتك في علاني أساس من ديت شوا هاني تسكنا هوالدا ev min da his kir ji bo wê wisa her milî de wisa evek min da hata vekirin ku bi rastî jî wek sankî pirsa yekemîn ji bo min çûye ez ê çawa li vir tev bigirim ya da ez ê gerek çi bikim
دما که از چون جی زوستان بو برف بو ما هفدودی هوال بخو بلو قمتانی بو دما که هم چون جی یعنی هوال براسی جی یعنی وسا پیشوازی کرنه که وسا کرن که وسا بلو وسا همه کم کرن وسا براسی جی جبو وسا هنی چوا هنی امجی جاره یک شو بون ما گفت یعنی جبو جی وسا وقتی همچون همه اول کم بون اول اونایی جی وسا تایبت وسا البندا ما ساکنی بون بلوکی جبو جی من کیمه کی وسا هنی کیمه کی شرمای کیمه کی وسا هیجان من اول بون من زانی از چوانیز بون جبو جی هوا اونایی رو شو براسی شخصیت کی وسا بکن دما مرو دوچی یعنی وسا مرو لامبری سکناوی مرو شرم بکن اولی کی وسا بو یعنی أولي كي رخصتني بي ام بيجن يعني تجاري سكنانش خورا اساس ندارد 24 ساعت ناف خبات دابي ند سكني کار دکر يعني شب و روز جبو حركتي تخابتي دكات ناف قلجي يعني خوش قال قط ندكر ذاتا قطبين اساس ندكر هرتم بنقاش يعني دمك يجي جندرسي دا کار دکر و داره کار و خباتك يعني معشان ريخستنك معشان قال تفجر كر الو داره يعني عم بيجن ملات بي تأثير بي باندورك ويا والي سر قال چي بي قال بي وهاد گريدان يعني هو رأي بسكن خود داد ناس كرن سكن يوي خورت يه عسكري داد ناس كرن لهر داره ذاتا دم كان باب رمان يعني او هوا يعني راستي يعني بي حسيا يعني دمجي او بو دسبيكي يبهجي هاتوب الله كرن صار ده حسيس دوان لهر ده ذاتا ايريش بو شر بو ذاتا ورناي جمجي او بو وك ريفبري جبهي بو ناحية قمطاني مو جبهة قمطاني وزات الودا بيش مو جبهة قمطاني ذاتا دم كما أفرمان بيش جوي ذاتا شر دركت ذاتا شر ملي جمع أفرين جنريسي ديوا دركت ديوا خط دير بلوتي خط جلمي روان دركت صار ده حساس ده أول جبهة ده يعني أولك حركة ليبو يعني الشر خود داد ناس كرن أولك خورد بو الشر خود جي وتقطيق خود الشر ده جي يعني أولك خورد بو المجاري ده به هبون او تکوشین خوا و کناوی خوا رونیک دیدا جیانه به روناهی خواه جیان شورشگری هم بیز دکر هوریتی دلوتکه اندل او مجید مزن دکر هناك بيراني ما وافرنا يجي بعبر ذات النقطة هم دوان بهن بيرانين هن استران دو قوتش مرا دنگي وي خاش بو استران دا ذات الجبهة دا جي يعني بعبر الجبهة دقارين سر نقطة سر تابا دارم بعبر سر عبارة دقارين يعني جار قد تنابا حضر سيرش از عبرني بعبر دكتنا ذات سر عبارة دقارين ويدامي لسم بكري علام ذكر مجبورة مثلا بير دكتنا ما شنو شيء دبو شيء ندبو ده أفرناي خاطر نو شيء دبو نشاني ما دان در ذكر تقول مثلا أو جسم كاتية فرج بو أمش خاطر ناس بكن در بكن وقت درجي مثلا أفوار نهي وقت مقوتي جي يعني مورال يعني بخا مورالي بو هر تم يعني تعود دي مورال الإنسان بهباري بلند بو يعني بالكو هر تم روي بكن يعني ديلي وي خاش يعني طب يعني شغل عايز بوت اما امر ناي دي طب كيف خاش دبو يعني دما بنا هر مورالك شي دبو امر ناي سري غوفاندي بو يعني افالك يعني قالك بمورال بو نا تاني مورال دغ مورال خالص افالي خوش بلد ذكر افالي خوش بير مورال قرتن يعني في دليش كيف خاشي هرتم يعني نف قوات عسكري دا بلا كربو فپشتی وی ام ذاتن جاره کدن جدا بونه ما وقت بیشن ریکین بیداوی داش هفدو ام جدا بون
پشتی وی 2013 ام جی در باسبونه ما جی روجاوای کردستان هات چکر و جاره ما باجار سوریه الحلبه از هوال روناهی ما هفدن دید طبعا حلب چندی کرده هبن شوا دیروکی داج حلب باجارکی دیروکی باجارکی قدیمه گوته ناس کرن کرد جیته هنه اما باجارکی کوج همو پیکاتیان تدا ملت هیا طبعا دست پیکشی شهر می باجاران الحلبه هاد دست پیکرن 2012 دما کو شهر هاد دست پیکرن به چتایان الحلبه یک جهاد دست پیکرن هوال رونایی جی مثلا رغمی کو دمل زمان دا جبر کو دبخازی نخازی هانی داگرکری باندوره کی اوسا ریکا شهر تایبت را دبی وکی دبی هر زمان مثلا روجاوای کردستان دا یعنی پر عربی تدا هیا ام ببیجن آن گل جیران عرب و داره هیا از هاتم مثلا هوال رونایی د شهر باجاران دا یتکین بونه کی و چی بو خورد بونه کی و چی بو از نه دام افکرن مثلا شهر باجاران چاواته کرد خراقه چاواته چکرن و جا بینایت هم بود هندری هفدرا کن کرد بنوسا تا خک ما قط کر ما شارع ندیدید بقاسی ما که ام بهوال رونهی را حلبه من پشتراش و وسازی اول عفرینه چی بو و از لشون اویمم دمه کی کرد درباس نبو وسازی هم جی العفرینه چی بو هوال رونایی براستی شخصیتی که وسا بو وسا دوار پیوان دا دوار سکن دا gerçekten merut kari bu havaliş xora minak bigre bi taybet jiyanê de yani komutan bu birasî wextê ku merû ji bo hinek hevala dibêje komutan birasî jî komutan bû ez çima wêna dibêjim mesela bêlûka me qarma bû yani havalê xort havalê jin ferq nake yani hezkirinekî wisa hebû ki mesela te yani tu carna jî wisa çawa tu dixwazî ku mesela wek şexsiyeta vê hevalê be yani ji ber dwarê leşkerî de yani birasî jî ciddiyetekî xwe nenormal hebû ji bo wê mesela hinek tiştên ku taybet dwarê leşkerî de ku bala me kişandî mesela birasî jî wisa te da pêş yani pêşiya te ve dikir ji bo ne her hevalî wisa bû esas ne ku ji bo şexsê me tenê wisa bû ev dema ku didît di her hevalekî de dema tiştek didît hani wek hêvî insanekî de dît pêşiya wî direkt vedkir yani wisa çawa yani bi guman acebê bikê nekê ya da mesela evê zehmetî bikişîne ya nekişîne mesela tiştekî wisa nebû cem heval birastî jî mesela çawa dikir ev heval pêşiya vedkir digot bila yani bila zehmetî bikişîne eğer zehmetî îro nekişîne nikare demê pêş yani çawa askertiyekî em bêjin yani dwarê jiyanê de nikar bê bibe xwedî îrada nabêjim mesela di astekî de zorlamekirin çê nedibû çê dibû lê ev dihişt ku bawerî di insana de bê ava kirin pirtûk xwandin mesela taybet mesela êvara bi me re dikete hani saeta neh deh taybet mesela çawa bû taybetmendiyê ku mesela wisa dihişt ku insan bikeve nava yollaşmekê de bi xwe pirtûka xwe digirt nav hevala de dirûniş dixwand her heval jî çavê dikir dirajte pirtûk dixwand ji bo vêna jî mesela dema pirtûk dixwand piştî wê bi demekî bi xwe bixwad nav re dipirsî mesela her heval çi dixwîne ya de mesela çi dixwîne dixwazî mesela çi fêm bike ez pol ji ber ku ez hevalekî ji rojava min pirtûkên erebî zêde peyda nedibû min jî pirtûkê erebî dixwestim kurdiya min jî nebû ji bo wê destpêkê diçû pirtûkên erebî jî min re digeriya jiyanekê ku ji bo azadî hatibû xelatkirin di her hilma jiyanê de coşa azadî zindî dikir
دبو کلاها آزادیه. هوری روناهی آب کو چپرین تکوشینین ده بی تردد و هر دم جه گرته بو جیبو هر بستا ولاتی خواه آزاد بکه. گاو بگاو ولاتی خواه به تکوشین خواه سرفراز دکر. العفرينة ده 2013 شهر ما والنصرة تشيبو هفال روناهي ودامي جبهة قمطاني بو ناحية جندريسي لسر جبهة جندريسي بو ده قمطانتي أخوة دا جينا أم دما جنين مارديني بيناسات كن أم دبيجن أوتوريتانا راستي أوتوريتابونا كي ده قمطانتي هفالا روناهي دا هبو يعني راستيشي مثلا هم دواري روحي وي إيرشي دا مثلا بريكو بقوتا برا هفال هرن دقو أس وزاتن شوا آماده كارين كدهاتن كرن جبوي الشر تابه هبون جبهة جندريس هناك تابه ويهبون هر چقاس نوا این چیاین باکور کرسانی اما هناك تابين ويهبون مثلا آماده كارين خوا دموزیان دا کرن هوالان چاوا دموزیان دا بری خستن کرن گاوا کو چاوا خبر ددن شوا ناون دا یا پژه لنیزی جبهه شهر بو و پر وستابونه کی جیج آماده کاریان را فلان هاته بو چیکرن هوالان دو هوال رونایی نه هاتون در خو نکر تم لدر و بو لسر کرسی وسا رودنش در و سر خانی جهاز دست ابو هر موسا کوردینات کرشته چشتک هیا نینه آماده بو یعنی خوش هر کشولی را آماده کرده بو چاوا کو اول آگاهی دادن دبه işte حرکت هیا هوال روناهی hemen دیگه تپه جخوا çatışma yekemین نکو هوالین دموزیان دا بری و به مرمی هوال روناهی çatışma yekemین چی ببو به وی آوایی zaten هوال روناهی yani çatışma kadar ki çi ببو o şehadet avi به وی آوایی بدستن çeteyin النصرة هاته çekir د ذهنیت داعش تجی به وی آوایی هبو شوا داعش دکو برا ام وارن کشتن اما نسر دست جنان اما ام نکارن çeteyan جهود جدا بگر مثلا النصرة جی به آوایی بو هر تشت کرد گو تنی برا امنال سر دست جنان وارن کشتن اول رونایی مثلا افد کد گو جبوی کو او نگیجن جناتا کو او خیال کن جبوی نگیجن وی جناتی او تایبت سر دست ما یا پژه او وارن کشتن او ببینن که یا پژه چاوا شرد که یعنی خودی اراده و ناسنامه کی بچه آوایه گرکی ام هموجی اف بکن ام وات پین جندرس ام برند zaten الشهر ده كات ب 25 نهار 2013 الشهر ده كات zaten وي دمي داعش نو افابو نوي داعش نو در كاتبو و 16 كاتبين ديتر بهذا إيشي سر نهاية جندرسي كرن أخذت الديوة نفبري ما وعطمي ملي أدلي بيدا خد سينور هابو نفبري ما نفبري عفرين وأدلي بيدا بو خد سينور بو أصلا أو خد فالا بو يعني تاني خد ديار بو يعني كاستي تنب أو خد يعني روجا كي جدا أما داعش وشخص ده كاتبين ديتر وهن كاتبين كرداش تدهبون وك أحفاد صلاح الدين بون و نور الدين زنكي هم المهم الشخص ده كاتبين ديتر داعش رابو إيريش سرخت عفريني كده تيبات ديوا ودربيل تيوان المهم 25 نها ده حسيس ده هفور نايت برضه شهيد كابه ذات هفور يكمين شهيد كابه هفور نهاية بمرمي سوقاسته و ذات الشهادات هفور نايت بس شهادات إيش بو يعني تيبات صار قال عفني جشتي إيش بو لأن عفني جشتي دات ناس كرنجي هفور نهاية ذات بس سادا هفور بيجي شهيد روناية سوزي خاجي دان تبلي حركاتي بون تبلي يباجي بون تبلي يباجي بون بتأثير بون وان بافارو نايفا وجريدانو بافارو نايفا ذاتا بس هذا هوال الجن نافي خاكر نهاي تبلي يباجي بون سدا هوال خورد باش نافي خاكر نرونا هاي
جبو گریدانی وان اوار نوی و یعنی اوار نوی وقت مگوتی جی سکن خواهی عسکری داد ناس کرن یعنی ناف ملت داد حس کرن یعنی گلی خاص تیبت یعنی گلی جنیس پر پی وادی گریدان یعنی چون هاتر وی ناف ملت هبو یعنی مشکلات ناف مالبات چه بی دیر خود داخل دکر او مالبات لهب دانی یعنی ملت ورنگی اوار نوی ناس کربون Di sala 2013 de li şervanên xwe serfiraz dibû, vê carê bi hevrê ronahî, mizgîniya azadî ve serbilind dibû. Hevrê ronahî ku bi qesema fedayîbûna welat ve şoreşgeriya xwe jiyan dikir, canê xwe di oxira welat de feda kir û wisa xeleka tepûşîna azadî welat mezin kir. بخوا یعنی امه جی سر ری شهید رونایی بمشن یعنی و سر ری شهید کردستانه سر فکر و فلسفه سروکتی همه دوام کن بمشن این تجاری هم جی یعنی قدر که اول کلک ما شهید کتنه و حوال گریدای بین دی ایدولوژی دا خورد بین گریدای گل بین گریدای سروکتی بین هم جی ری و اولنا برنادن یعنی همه دوام کن يعني شخص اولا شهيده وطيبات شهيد ورونایی دا جا دنا مسوز خانود کن اما سر خط شهید بن و اما حی داوی برخوابدن حی نقط خونی داوی مده ام برخوابدن و آخر و جوا پاریزن من قلت يعني يجيبون وان هولا هاني وهولين كو بيري شهيد كاتي وهر هولين كو شهيد دي كافن دقنا أصلا شهادتي براسي جيبو ما بيوانا كو تجارة جي مروف خيالي وان هولا جبير ناكي مروف هرتم جي بدي جين بقاسي كو هزا كو جدست مواره بقاسي كو هزا كو هاي مروف بكاربي كو خودی نرخی وان هوالان و خودی وان هوالان درکه. تکوشینه کو به برخوادانی روناهیان خط آزادی دیار کرد لروجاوا هر روز مزن دبه و وی اف تکوشین به مزن کرن و تقص کرن شورش روجاوا و بگیجی لوتکیان. ولی گودان هجام هاتن داوی خلق خواه حیا خلق دی بمین روژین آزاد را دم باش.